Le masina e wawa aia i lunga o maunga. Le tumu tumu oe o nai o mawhauwhaunga. A oe malanga inu uese. Ai le ngalo oe la upele. Le alofa sai o talunga ua e ave ese. Aso si fumatasi nei o perila. Lasto na ili nei ya matou nei matpone. Ya. Ole tulanga le o sauno ai le sunga pola tofaya palauli po le sunga ya iti ilana iti laivan nei lasto na. Wo fa pe ua mafale titi al sa ala fionga ale minista o se fu maloloina. Ioi. Onga o le tūlanga la lea i le tusi lea na tā ua. Le tusi le fa pe na tusi mai ai le CEO po le pule mtanga luenga o tupe. E ave ana i o se fu maloloina fa pe e winga i tā vale ie fa nga e le minista malana malanga matanga luenga o se fu maloloina. O lela ufa pea mai le sunga ya iti fa pea. O mafa la titi ale le sausaua ia po ni upu o saunua ila fionga le minista. Ai o la ufa longolongo ye le au mainga le mata upu. E fa pea. O le tusina ave e le CEO po le pule le matanga luenga o tupe. E ave a ngai i le CEO po le pule mtanga luenga le soifua maloloina. E le o whapea o se tusi na ave i le minista o le whasaonga na i tion nik. Ma le saunoanga la i ti whapea e whoringa mai. O lae e le o malamalama ia le CEO o mtanga luenga le soifua maloloina. I fautuanga po ni la patainga lea a vatu i tono le tusi. A lea na saunoa manino lava la fionga le minista le tofa ya vao. I le la fata tanoanga ma le porkalame a le sunga ya tula e pafafta i mai Amerika. Saunoa i vao. O le tusi. Na ala ona ia faya le press release po lana saunoanga whapea. O ngā. O le tusi o le muamuaria i mai lunga e le HRPP ma le newspaper l'Observer. Le tusi. E muamua i loa mai l'Observer ma le HRPP le kusi. Ae muli loa le mingisika ma langa CEO. Ma le whaupunga la o le kusi. E avaku o manka kala le kusi. Wele kanka o kala le kusi. O longa winga la. O lea la e whapea marisunga e Haiti. O le kusi, e le o afia i fuale o le mingisika. Ai e manga kua lei, e se kofu marka ka ko mama faufaunga. E se ma faufaunga o au, e se ma faufaunga o iti, e se ma faufaunga o le mingisika. Mai o i foi wai lo le mata ala o le mingisika so i fu maloloinga. So se mingisika la makanga o kai kasi. E kaunga makala ianga staff po ang kakafainga luenga. A faila le ua iloa i fo mingisika se fu malolo inga le maka upu lea o lea ua lia i mai Observer. O ai la se mingisika o le anga fungofo o le anga fungofo a ia inga ia aile se kau o nga faisanga ngaluenga. A o leo fa mai i sunga iti o le kusi nga avaku le CEO o tupe e ave le CEO o se fu malolo inga. Pe fo ringa mai whapea e le o afia i le mingisika se fu maloloinga i le kusi. A le kusi o lae afia ko le ka avale le ko kongo le official se fu maloloinga. E iro kan kongo nga o lae ia le ka avale le fa nga le mingisika se fu maloloinga. Ai a fai o se ka avale o lae ko kongo o le makanga luenga se fu maloloinga. E iro kan kongo nga. E le ia le mingisika i ka avale ia. E ina nga ia i ka vale ia a fai foi lang ke fa nga se kaimi i lunga o lunga ia ke wa ia ka ka wa ar fe ngai e ka fe ngai a fai la se la paka inga mai le CEO ale
Al miska o kupe ave nga I soi fu maloloinga. E ka kaulanga ave fala sanga ia kusi. I makangolanga kai kasi lava malo. Ioi. Ai la o kan kongunga. O lai mako ai sa o le leim mafetaui le fainga o sa ngoanga ale miska o soi fu malolonga, soi fu maloloinga I lunga o la whakarkaranga matulai pa whaftai. La mako I sa o le leia. Ai sea. A fai foi lau kai kale o ngal miska. Ele kango fongofo pe kai lo se me wa kupu kongo la kamkanga luenga. Ele pe o miska le se kulo foi ko ka o miska le o mai a. E kukupu a me kongo on kanga luenga le ma se ango yai. Ioi. O ngai lo man miska fa kamala ilanga mkanga luenga. A le wa lo ai fo ele miska se fu malolo inga le mele kupu mai le kusi. O ela se minska o le ang fungfua ia ia ai le kakau o nga sau o ia o le minska e fai sanga kala e wingan makau pulea e wa ko le kusi wa o man kakala fa punga lea a le me foi la ke fai a kuai la kala fa pe kai o makanga luanga le malo ai fa ngangi me o email nge o ngapo o kai minge o email le si email va ko le kusi le simkanga luanga e ave ngai o le simkanga luanga e kakau nga ave nungo le email ele ingi kusi nganga ka ya soya ka ko fai nga kusi akula fai ave ya pai kusi onge ave ya mareta ya kusi mai fo ya mary ave ya toma ila o pepange ale falling mai o kusi ma fai le kusi afa fa ke o kusi ave o koi fai ange me fa pe samo fa pe au makanga lo ke kele ngi er malo o fa nga imeli what's your email here? elvismolly.com.au ++ +u WVV. Ya va, ya wakula uya email. Ya saule email ya o ya la saule lang ya kusi re se fai kaua. Fai ara wi fo o la laptop ya fai kau ya o mi fai kau kusi mai o la vaega. O kusi la de office kinoa le saul. O le koe kusi. Ano ke fala ngolo ko fai mai. O le kusi ava ko manka kalang fai kau longa wing. O kusi ole ka kusi pe ara nga pa sa kusi lo mo nga ka ai fa fa to kusi ai abe ilo ko fa nga me o pa uya nga mo me o ku wai ele yo I mori pensingi o yo lai mo mori pensingi mo mori ku pa nga ku na ele yo ye ni ko nga me yo I meri ma me fa pe mo me yo teknolosi ngai fa po ngai or ke mi ngai nga parker fom kilo nga wa ku sa me ciao ale fa mai ora ka kala ka kusi la vono ngor kusi ora aver ke kusi a fa la nga kuli matomar ke kusi la ko ke kusi ala ko toma ya sa fa ile ya nga ye la lorkali fa ka wor kusi pe o sola e kuli ko la ka spaier aver kusi la ka kenye ala ko spaia fa ka le kusi la ko na ye aver kusi ya kenye ko ya masui por kusi ala ko kai ka sia so fiu va ile kenye ora ki kilo mai ala o ki kilo spai ora ko nga mena na le ko por kusi le ve sienye a foi le nga ma maneringa la mosa le kusi le nga do ko ya fe yor ma ke ki fai ka le kusi ave lo la kulole ave yo ave el mo ave observa ma ave yo le ele cha pipi mo nga pa ma sala le sa I la le minska o soifua o le mo nga pa ma le kusi o observa ma o le cha pipi ai muri lo ai for officer ele mkalo lengo soifua maloloing siga vai ka ko yenge me mo ayo ko nga me fa pe e ve si la kusinge a suer ka ka re si nga mi ole anga ma se kusi de be si ai ora ka ko ngwari nga fa kusi de ka ko ngwari si o se kulo lawan ka nga luengo tupe la fionga miska kupe ora ka le si o el miska kupe le nga fa kusi ave o ia le kupo se ma fa la velavi le kupo ngai le fai ka kala fela la wa I le o kupo le vesi ngai le kusi ngai oi o le me ko ngale le kupo io le si me o le wingo sa nganga la sunga I ti fa me mo fai si ma fa la fonga ale miska so I fu malo ingar kai me lang fa ka nganga o ai se miska ale osso se ikaya o fengi me miska ya le miska so I fu malo ingar ai mo fai ka wo observer kusi ai mo fai ka wo si va ingar kusi o fengi me fa pe ai fai fo la wo kusi mai le si o la va ingar ya vela I kusi le si mkanga lo nga uma
ai le fa pe mai nga i ala simia o le kusi le fa mai ave sio a le la ve ai le fa inga marka vale le marka nga luenga o ka vale le kongo ne te po maloro inga e ye le ya le mingisika e kango ye foi uri o ka vale senga i le mama la mala o i la mele nga va ko kusi o i le kupo se mar fa kala mar pe pelo mar le sao mar kupo le vesi wa kakau o nga va ai ngi kangaka o ke le lopo le me fa nga nga umi kongo malo kangaka ngi o kangaka ngi le kupo le vesi wa kakau fa ke ese ngi kangaka na le la ko pat fa HRPP ya kailo ye ala uya kan ko ngunga le kusi le vesi ngi ora uia kala sawa la sa ole minska so fo malolo inga o ie lo ele minska e makala e fa longo lo se me okupu ilanga makanga luenga fix lo ma fai lo me kanga fai ai lo ku wa ya le mesese an wa ya ai le se me ar minska kanga fai ya il vale ar kala nga manguia la sa kaya ka ko fa le loku mo ka po ai le tua mo mai ma fo nga le fala ye pai soifua manguia la fiafi